Ассаламу алейкум, урметли сержилер. Милли телеканал эфирінде хаберлер авто информацион программасы дихатыңызға авалетілі. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Бұл афтаның ең мұйым хаберлеріні бізім яйынымызда текрар көре білесіңіз. Бүгін программамызда. Ахмеджеттеке Жума жемісіне газ кечірілді. Эвеллері Қалға Сұлтан сарайы ерінде шымды күлсе құрылан. Дин векелері бұңа қаршы чықалар. Ақиқат еңер ма? Чоқурча 2 қасабасында соқақлар Қырым татар адларыны ташыйжақ мы? Курман районында Русияның женубіндегі ең бұйық 75%-ға кейфиетлі малземелерінен темин еткен ұрлық заводы açılды. Қырым талебелеріне чеші денатлар ақында тақдымнамелер ве мастер-класслар азырланды. Қырым татар медениетіне бағышланған ичкін ақмелері адлы региональ фестиваль 9-й сефер олып кечті. Бұл веді гермалиматны хаберлер авто информацион яйында сейір әтіңіз. Чоқурча 2 қасабасында соқақлардың адларыны деңгіштірмек. Бойле талапнен ерлі сакенлер мемурларға дефаларджа муражат еттілер. Бұл сефер кескін меселе Девлет Дума мебуслы Руслан Бальбекнен музакере етілді. Насыл нәтижеге келділер ажеба. Меселені мұхберіміз София Шукурова девам ете. Умуми топлашувда Чоқурча 2 қасабасының сәкенлері соқақларының адларыны бұйық әжанен музакере етелер. Иркутский соқақында яшайсыңыз екен. Оларынды бір елдан берлі шер шурасы соқақларына Русия шерлерінің адларыны қойған меселесінен дава алып баралар. Неприятная ситуация для нас в том, что 10% от этого населения диктуют нам условия и нам указывают, какие будут здесь названия улиц. Чоқурча 2 Ахмеджеттен бірқаш километр ұзақлықта ерлеші қасаба 10 ел әвелсі пейда олды. Бұл Қырым татарларының топлу яшаған ерідір. Оның үшін ватандашларымыз башқа адларыны тефсие еттілер. Бір талай халық, балабан евлер құрып тұрып, ама оны соқағы меселе Вологодская олса, ошы Вологодская соқағыға язылмаға істемей. Чүнке оны гоңліні құра. Насыл олып тұрып та ватанға қайтып, енді ене бұл Астраханский яда Вологодский соқақларда яшачақ. Соқақларының адларыны деніштірмек үшін сәкенлер чешіт мойсеселерге мұражат еткенеділер. Суал аман-аман чезілгенде яқында ешітілген хабер ерлі сәкенлеріні дазияде шашыртты. Администрациядан хабер келді. Бізім чөлден 50 дане имза топлап, урус адамлары стемелер бізім Қырым татар адларыны. Ахмеджет шәр мемориятның муавины Яхуб Зейтулаев сәкенлерге Қырым жемат тәшкілетіна мұражат әтмеге тефсиге етем. Бұчаре соқақларының адларыны денештірілу мәселесіні тезлештірмеге ярдым етер. Общественная организация подготовила обращение. Оно в ближайшее время поступит в администрацию, зарегистрируют. И уже будем дальше отслеживать все эти процедурные моменты. Чоқурча 2 қасабасының сәкенлері ярдым сорап Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке мұражат еттілер. Эпісі суаллерден ғайры ерлелер көйде фельдшер банай ноқтасы, спортзал ве бала мейданлары олмағанына да шикает еттілер. Когда отсутствует диалог, вопросы принимаются заочно, как в этом случае. Это недопустимо, поэтому здесь мнение людей определяющее. В следующую пятницу мы встретимся и уже будут обозначены даты переименования, то есть чтобы люди четко понимали, что есть финиш и есть результат, который они ожидали. Шернің елбашчысы денешкені себебінден Чоқурча 2 қасабасының мәселелері музакере етілежек күні тайынленмеді. Кележекте қасаба инкишаф етмесі үшін Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек ве башқа идарелерінің векелері әр аймында топалашыжақлар. София Шукурова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ақиқат пешінде әвеллері Қалға Сұлтан сарайы ерлешкен ерде алы барылған құрыжылық пайтақ сәкендерінің ве экспертлерінің негатив мұнасебетлерінің доғырды. Дини әрбаплар кілсенің құрыжылығынен не үшін разылды келдер. Мевзуны мұхберіміз Айшы Шулакова. Огренді. Чешме юксек байырлар эфсал мескені чүн мүкемел бір ердір. Ғалиба Қырым ханлығы дәвірінде Қалға Сұлтан сарайны құрғанда мемарлар тамам бөле тұшыны еділер. Афсуски бізім күнлерімізге қадар осақланылмады. Ахмеджетте ерлешкен Варовского адлы соқағындаки территорияны дефаларжы құрыжылық алып бармаға истек білдірділер. Мұна бүгінде дамарталарының бірінде ишлер алып барыла. Белі олғаны көбі дини иншаат тіклемектен алдын Ахмеджет ве Қырым епархиясының разылығы алынмады. Никаких благословений на
культовую постройку на улице Воровского, Крымская епархия и лично митрополит Лазарь не давал. Воровского 21 топрақда мартасы шахси сайыпке айыт. Оның айтқанына көре, кішінің бұтын кереклі весиқалары бар. Қырымның Медини мирас қоров бойынша комитеті есе бұл ерді мемарчылық олмаған ақта нәтиже шығарды. Вот эта труба, вот, артефакт, пожалуйста, вот. Я его храню уже 3-й год. Вот здесь ставлю. Это единственное, что нашли здесь, да? Ну вот шурфы копали, 4 шурфа. Вот там уже 2 зарыли. Там вот такие еще большие трубы. Вот труба чугунная. Пожалуйста. Чугунные трубы. Здесь территория всего пивзавода. Здесь по всей территории нету ничего. А то, что кто-то подкидывали, пускай разбирайтесь сами. Құрыжының айтқанына көре, бұл территорияда евелісі пивзавод ерлешеді. Топрақ тубында есе тек завод савутларының қалымтыларыны тапмаға мүмкін. Это территория пивзавода. Уже доказано. Его здесь нет. Пожалуйста, соберите, вон, 55 соток. Копайте, а ну-ка, вот там тракторами. Вот, копайте. Посмотрите, кроме труб, кроме ретвинов, кроме стен, что-нибудь вы найдете, ломанные все. Тут же крышу снесли и все сравняли. Оно здесь все находится, оно все. Вот тут. Можете копать, пожалуйста. Мұнда орта сыр сарайы олғаны ақта Ахмежит шерінің 1798 сенеге айыт планы таздықлай. Там до сих пор есть источник, из скалы бьет, бывший Петровский фонтан. И вот он здесь указан на этом плане. И вот здесь вот такое квадратное строение такое. Вот на этом месте, предполагаемо, находился дворец Калги Султана. Его видели еще в конце 18 века. Русские чиновники. Архив малюматларына көре 18 асырының сонында сарайның виранелерінде рус ордусының барот заводы ве арби едек анбары ерлешеді. В ходе эксплуатации это все было разрушено, и уже к началу 19 века это было такой пустырь, и на этом пустыре с 20-х и 30-х годов здесь находился водочный пивной завод до 80-х годов 20 века. Керменчик шерінің планы да бұны таздықлай. Бұл хаританы Исвичре сияхатчы араштырыжы Дюба де Монперетезда. Дворец Калги Султана находился под обрывами Петровских скал, горы Джаныкия-Кая, обрыв называется, вот, на месте бывшего пивзавода. И вот в этой части городища он разместил какие-то руинизированные постройки, которые он назвал дворец Калги Султана. Вот это вот одно из доказательств существования здесь дворца. 2 ел evvel Воровского саухақында ерлешкен бош ерді жематчыларының мұражатлары ile араштырма қазма ишлер өткерілді. Бұна шер мемориетінің бюджетінден малие айырылды. Мұнда археологлар уникаль артефактларны таптылар. Савут чөлмекчілік парчаларны, атты Қырым ханлығы дәвіріне айыт капиклеріні таптылар. Қалға Сұлтан сарайының фундаменті ола білген парчасы да қазып тапылды. Бұл тапымлар Шымды Ахмежитінің тарих музейінде ерлеші. Бұлар эпсы тамам бұл ерде орта асырлық сарай олғанını таздықлай. То изучать надо уже теперь широкой площадью, раскапывать всю территорию, и только тогда будет понятно, что с этим объектом дальше делать. Пока же строительство, на мой взгляд, неправомочно. А вот если же как бы, у него есть какие-то разрешительные документы, то с ними тоже надо разбираться. Опять же, подчеркну, я не видел ни документов никаких, ни результатов последующих шурфовок, которые проводили не мы, не наша команда. Поэтому здесь вопрос очень спорный. Шымды есе Ахмежит мемориеті тарафындан бұл суал бойынша махкемеге мұражат yollanıldı. Енді мутехассислар ақиқат пешінделер. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Курман районында Русияның женюбіндегі ең бұйық ұрлық заводы өзішіні башлады. О ярым адамызны 75%-ға кейфиетлі мальземелерінен темин етмеге ве ұрлықларны қытаға юлламаға азыр. Бір саат девамында завод 10 тонна буртук истисал ете. Заводның тантаналы ашылывында Қырымның кой хожалық везері ве бізім тақымымыз болынды. Ну тут заделка где-то 3 сантиметра стоит, да? Ну нормально. Жемхуриетіміздің ко-хожалық везірі везаводның мудирі боғдай ұрлықлары не қадар теренлікті сачылғаныны түшкірелер. Бір қаш сәнеге белсі мұнда трактор кечті.
Бу яны заводта азырланган бүртүклі урлукларның бірінші сачывыдыр. Оны Курман районының Табулды көйінде 1,5 ел içinde корып бітірділер. Завод уже идет полной силой, они и фасуют, и уже продажа. 1200 тонн они уже продали. В этом году уже семена сеют все наши товаропроизводители. Яны Мойседе ондан зияды ағыр техника нұсқасы çalışа. Бу трактор ве комбайнлар. Заводның ішінде де тамам шу қадар Алмания истисал еткен урлукларны сайлаған земаневи донатма бар. Все, это мы запустили что? Мультичастицы? Полностью, да. Полностью все идет, сейчас оборудуют. Bundan evvel Kırım'da böyle donatma yok idi. Сайланып bu temizlenген машинада башлана. Мультичаститель отбивает зерно от всякого вороха. На решетных столах они отбиваются. Дальше зерно переходит вот сюда вот на триера. Bu yerde бүртүклелер өлчөсіне көре бөліне. Bundan son масыз пневма масаға кече. Зачистка зерна. Вот сюда вот идет вверх хорошее зерно, а вот этот путь идет. Плохое зерно, мелкое, дробленка. Өлчөсі кечек олғанлардан 10 ерілерінден есе урлуq yapалар. Заводта ondan зияде чешет элит ве супер элит урлуq истисал етілі. Оларның арасында арпа, мısır buğday, нохут ве кетен бар. Нет специализированных хозяйств, да. Часть фермеров производит семена, ну и также торгуют. Поэтому на рынке присутствуют семена и низкого качества, и среднего. Да. Наш завод рассчитан на то, чтобы вести семеноводческую работу на высоком уровне. Яны Мойсе 20-ден зияде адамны ішнен темен етті. Реберлік yüksek keyfiyetle uрлукларны тек Кырымда дегілді Русия Федерациясының аграрийлеріне де сатмаға ниедетелер. Завод йылда 12 ай çalışacak ve 70.000 тонна урлуq истисал етecek. Султан Истакаева, Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ахмезжитте образование и карьера адлы сергі кечірілді. Жумхуриятымыздың етекчі али оқу юртлары ве техникумлары Қырымның эпосы талебелері үшін чеші денатлар ақында тақдымнамелер ве мастер-класслар азырладылар. Оларның әрбірінің инжеліклері ақында невбетеке левхамызда. Более логотипны басмақ үшін 1,5 saat кете. 3D принтернің үстінлігі шунда ки о 1,5 saat девамында мұстақыл шекілде çalışan. Оның ярдымынен хатыра бақшышлары, ойынжақлар ве атта аяқап яратмаға мүмкін. Мы создаем определенные модели по чертежам, либо просто от себя, и печатаем их на 3D принтере. Образование и карьера адлы сергі bu açıq kapılar көне ошаған бір тедбір. Бүгін Қырымның етекчі оқу юртлары бөлгі берген мастер-класслар ве оригинал тақдинамелер вастасының талебелерінің чеші зенатларының құсетлерінен таныш етелер. Қырым Mühendislik ve Pedagogika университетінде электромеханика кафедрасы сергіде бір қач роботны тақдим етті. Олар күнделік яшайшта ярдым етмеселерде более техника студенттерге bu кыбы тертибатлар çalışқаны анатмаға ярдым ете деп қайд ете ожалар. Цель такого оборудования – развитие у студентов навыков по сборке и, самый главный навык, программирования этих устройств. Эльвина Хусайнова себзелерден чешет фигуралар кесе. Олар эпсі бір шекілде олмақ керек. Оның фікрінже емек лезетлі олмақтан ғайры эстетик көрініші де олмалы. Ашчылар үшін более ашалған эсерні яратмақ ақиқи санаттыр. Блюдо нужно подать красиво, и чтобы человеку понравилось это, и человек, чтобы пришел еще в тот ресторан, там, где это подают, конечно же. Тедбірде Қырымның тасел везірі де иштирак етті. Наталья Гончарова талебелер оғынде чықышта болынды ве озыны ашчы олар ақсына бақты. Так, вот так, да? Пальцы держите так, чтобы не выходило. Да. Более 350 миллионов рублей направлены только на модернизацию, чтобы изначально студенты имели возможность учиться, готовиться, проходить практику на том оборудовании, на котором завтра они будут работать. Тасир везірінің фікіріне көре регионымызда оджалар, тиби хадимлер ве құрыжылық сасының мытихасыслары олмақ керек. Наджия Исаева, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Ахмежитті Салғыр өзеннің ялы кенарындаки ішлерінің бірінші қысмы 100%-ға бежерілді. Өзен ятағының темізленуі қоралар вескі қалдырым плиткасының демонтажы аман-аман екінленді. Тыш қызметші енді реконструкциясының екінші басамағына кечті. Толстова соқағындаки көпір тамир етілі. Салғырның ялы кенарлары насыл көрінішті олына жағы ве енді насыл ішлер бежерілгеніні Наджия Исаева біле.
Иса Мадаев кайнакчы хобарден берле яла кенарының реконструкциясы üzerinde çalışan bir hafta evvelsi yana Дамартага keçti. Bu Tastova sokağındaki köprünün kapital tamiratıdır. Şimdi ise ağa demir parçalarını ölçeği tegizley ve gerekli gibi kesse. Sonra onların beton plitalarını bağlayacak. Режем пластинки, вот где вот отрезали вот мосты, вот, чтобы их сварить заново, как было вот. Tastova sokağındaki bu kısmının rekonstruksiyası oktyabrın 1'inde başlandı. Şimdi endi esas demontaj işleri becerildi. Riznatayma kısmında da yanı plitalar yerleştirildi. Köprüde geçirilgen tamir işleri bir dakika bile toxtamay. Obyektni müddetте tapşırmak için işler 2 smenada alıp barıla. Сейчас мост готовится к омоналичиванию, то есть заново эти плиты уложены, сейчас они обвариваются. И также проходит гидроабразивная очистка всех конструкций моста. İşler 4 Mart'da alıp barıla. Kaldırım plitkası demontaj etile, koralar ve onların tübündeki temel deniştirile, vertikal duvarlar temizleniyor. Çokusu yerlerde endi denişmeler korunuyor. Bu sene Ahmetçik'te iki köprünün kapital tamiratı planlaştırıldı. Bir obyektni tolu şekilde ve keyfiyetli derecede tamir etmek için 6 hafta gerek. Oktyabrın sonunca Tastova sokağındaki köprüde hareket sınırlı olacak. Bundan son tış hizmetçi Gagarina sokağındaki köprünün rekonstruksiyasını başlayacak. Salg'ur o'zining boylari vaqt sakinlarining sevimli rahatlik yeri edi. Bu territoriyaning obodonlashtiruvini Yarımada'nın epsi sakinlari bekley. Эмоции, конечно, хорошие, город красивеет и красивеет с каждым днем. Salg'ur boyunun rekonstruksiyasi mayısının 28'inde başlandı. Bu işlerge federal büdjetten kararının 500 milyon ruble ayrıldı. Naciye Isayeva, Rafael Vahidov, Millet için. Ахмеджеттеки Жума жемесіне газ кечірілді. Котельня енді азыр шымды мавы яқарлықны объектке қошмақ қала. Мұсафыр ве мемори биналарының құрылмасы да соңына етмекте. Бұл hafta Қырымға Түркиеден мутехасыслар келді. Олар жемінің içinde безетув ішлерінен оғрашажақлар. Мевзуну Айши Шулакова девам ете. Жума жемінің құруcılık meydanında техника çalışa, aletlerinin sesi tınmay, işler 2 smenada alıp barıla. Obyektте 100'den ziyade adam çalışmakta. Musafir ve memuri korpuslarının ok tarafı aman hazır. Olar sırf beyaz taşnen kaplanğan. Taş Türkiye'den getirildi, tek saçaklarını dekorunun en kıyın kısımlarını yerleştirmek kaldı. Sonra ise içki işlerge geçecekler. Уже начаты фасадные работы на мечети. Непосредственно главный купол уже полностью облицован. Ведутся работы по облицовке полукуполов, арок главного купола. Жума жеми Османлы üslubunda kurula bu büyük kubbe 4 minare ve küçük kubbe ansambli. 30 metrlik esas kubbe kurşundan kaplanğan. Mütehassıslar eski teknolojiyani kullanalar. Her şey elden yapıla. 50 metrlik minareler beyaz mermerden yapılgan. Olarını altın ay yaraştıra. Alemler mahsus boyanan boyalanğan. O yaldız altınından arta kalmay. Образцы внутренних пенжере, выполненных из полимер-бетона. Bu ekskluziv vitraj pencereleri caminin içinde yerleştirilecek. Olar unikal Kırım Tatar üslubunda yapılgan. Pencerelerinin sayısı aman 160'a yakın. Dış pencereleri de endi koyuldu. Olar aynı malzemeden yapılgan, lakin bembeyaz. Окна эксклюзивные. Это ручная работа. Материалом является полимер-бетон, внутри которого армированное 6-миллиметровое стекло. Данные окна выполнены в османском стиле, который наиболее подходит для наших условий, для Крыма. Kompleksli regional hafta devamında Rusiyanın Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek, Kırım Müslümanları muftisi Hacı Emir Ali Ablayev'nin beraberlikte ziyaret etti. Dış hizmetçi teşkilatının hadimleri becerilgen iş hakkında esabat berdiler ve obyekt boyunca kezinti geçirdiler. Все уже кинули. То есть сейчас у нас уже будет соединена котельная полностью, там газовики соединят и уже она готова полностью. Emniyetli vaka, Kırım Gaz Hizmeti dini komplekske gaz geçirdi. Kotelni bir yıl evvelsi endi kurulgan edi, şimdi yakarlıkka koşulmak kaldı. Endi bu hafta devamında Kırım'a Türkiye'den mütehassıslar gelecek, olar camide içki koruşunun yaraştırılmasının uğraşacaklar. Bu adamlar öz memleketlerinde en emniyetli dini obyektlerini kurdular. 10 октября около 30 контейнеров прибудут с необходимыми
материалами. Специальная группа турецкая, которая имеет колоссальный опыт во внутренней отделке, то есть это и росписи, и, конечно же, вот все, что связано с особенностями культовых мусульманских объектов. Джумаджами эн якын вакытта мусульман умметінің меркези олажак. Шаркы Европада эн буюк. Обыр вакытта 3000'e yakın adamını sığdıra bilecek. Bütün milletimize, bütün insanlara gördüğümüz sayın sevinmekteyik, kullanmaktayız. Hayırlı olsun diyeyim. Bu kadar yapılan işler elbet hem de gelecek için güzel bir temeldir. Gelecek için güzel bir inançtır, kıvançtır. Geleceğimizin ümidi, yaşayışın ümidi demek böyle bir büyük bir caminin, hram kurulması bizler için büyük bir şeref. Комплексның құруcılığı келечек сене екіленмеге планаштырыла. Джумаджаминің қияфеті зиманеви үслепте олачақ, ама милли өрнеклер де қошылачақ. Она Қырым-татар халқының мемарчылығына айыт түз берілечек. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырымның Женюби ялысында хурма ве зейтун жиылы башланды. Агрономлар бұл ердегі иклим мейваларға пек яраша деп қайдетелер. Экзотик мақсулатлар насыл жиылғанына Султания Ситакаева огренді. Владимир Федоров хурма данелеріні мұқайтлық нен жия. Зарар кетірілмемесі үшін емішіні тырнамымаға тырыша. Бақчаджы иш қиын ершені секатор ярдымынен қолнен yapmak керек деп итираф еті. Бір терекнің мейвасыны жимақ үшін 3 саат керек. Собираем наиболее яркий желтый цвет. Никита Небатат бақчасының территориясында 1 гектарға якын ерде хурма тереклерінің 120 чешіті оси. Берекет жиылығы октябрь айында башлана векіш башланғачы девам еті. Это сорт Айзуми Ширазу, японская селекция. Всего существует среди восточной хурмы 3 типа сортов. Это константные, те сорта, которые имеют терпкость в любом виде, кроме размягченного. Варьирующие, это сорта, терпкость которых зависит от наличия семян в плоде, а также не терпкие. Хурма бақчасының янында зейтун бағы да бар. Бұл ерде иш саба саат 9-дан күн батқанже тоқтамай. Зейтун тек елнен жиылам. Жиылған сон ең қиын иш башлана. Оларны жешітлерге бөлмек керек. Агроном Ирина Скрипник бір зейтунны қолына алып ящиклерден бірісіне қоя. Нужно оторвать хвостики, которые остаются на маслине при сборе. Потом нужно выбрать мелкую маслину, отобрать битую, поврежденную. Она идет на масло, остальная идет на закатку. Небатат бақчасы территориясында зейтун тереклері чоқтан берілі осе, ама селекция ішлері 1 асырдан евел башланды. Чешітлерінің сайысы пек чоқ, олар 300-ге яқын фиданларны дүнияның чешіт көшелерінден кетірділер. Это и Испания, и Италия, Греция, Алжир. Есть растения Соединенных Штатов Америки, стран Восточной Европы. Очень большой процент представлен сортами и гибридными формами уже селекции Никитского сада. Никита Небатат бақчасының берекеті Қырым сәкенлеріне пек керекле. Шымдылық мейва тек ярымадаға еті. Илеріде есе аграрийлер мақсулатына қытаға да йолламаға ниеті телер. Султания Ситакаева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Қырым-татар медениетіне бағышланған ичкі нағмелері адлы 9-шы региональ фестиваль ичкі қасапасында олып кешті. Қырымның чешіт көшесінден келген 50-ден зияде коллектив өз истидатыны көстермек үшін бір мейданда топланды. Қырым-татар медениетінің дүлберлігіне біздің мұхбирлерімізді далды. Астанада көк құшағы ансамблі, олар құшчықлар ойыныны иджра етелер бөле етіп, ички қасабасында Қырым-татар медениетіне бағышланған ички нағмелері атлы региональ фестиваль башланды. Мы приехали из Старого Крыма, чтобы показать свое мастерство всем людям. Наш ансамбль называется «Көк құшағы». Мы сегодня будем танцевать танец. Танец называется «Құшчықлар». Нам очень понравился, и в следующем году мы будем обязательно участвовать. 15 яшлы Назифе ярышта бірінші сефер іштірак еті. О девамлы вақыт исрарнен азырланды. Шымды санында севга ақында олған халқ еріні иджра еті. Я приехала и спела песню «Ачмадаяре». Мне эта песня уже давно нравится, и я решила, почему бы ее не спеть. Я жду от сегодняшнего фестиваля победы. И спасибо организации за такой прекрасный фестиваль. Фестиваль бір мейданда әм мутихассыларны, әмді авескарларны бірлештірді. Оз истидатыны конкурс іштіракчылары
җитәкчеләре 4 номинациядә нумаиш иттеләр. Бу вокал, oyun, чалгы әдитләре ве Амели Суслюсанат. Очень радует тот факт, что сегодня очень много крымско-татарских коллективов, и художественный уровень исполнения этих коллективов становится все выше и выше. Дети с удовольствием занимаются, они изучают свой родной язык, они постигают азы народной культуры. И это, конечно, будущее нашего народа. Чыгышларны эм ракыплар, эм дә жюри әгъзалары күрсәттеләр. Олар галипне билгеләмәк бик агыр олачагыны яхшы аңлайлар. Аллах смет etse, bu yaşlar ileride okuma kirerler, bilmem konservatoriyalarga, son olar bizim meşhur artistlerimiz, çalgıcılarımız. Bakarıq işte Allah kısmet etse, soğuna men özüm tavsiyelerim ularga aytarım. Teşkilatçılar eminler festivalinin esas vazifesi Kırımtar medeniyetini saklamak, inkişaf etmek ve regionda milletler ara münasebetlerini kavilleştirmektir. Действительно, это очень важное мероприятие для Советского района, потому что мы можем показать и своих артистов, и к нам приезжают практически со всего Крыма. Это мероприятие, оно сближает людей, объединяет. Эки күн дәвамында фестивальның жюри әгъзалары ең яхшыларını seçtiler. Эпосы галипләрне ве иштиракчыларны фахри ярлыклардан ве кыйммәтле бахшышлардан тәкъдирләделәр. Ичкы касабасының 3-нче санлы мектебінде тантаналы шекелде спортзал ачылды. Бу вакыйганы ерлек сакинлер 20 елдан берле бекледелер. Окуу муассисасында 400-ге якын бала тәсил ала. Оның үчүн спортзалның төпесінде эки окуу одасына донаттылар. Бу ал экинчи смена мәселесінің чезмеге ярдым этежек. Тафсилатлар Невбет Экелевхамызда. Здесь под навесом проходили в основном игры, теннисный стол стоял здесь, шашки, шахматы. Здесь проходили занятия силовых упражнений, какие-то атлетика, футбол, ворота. Ички касабасындагы мектептин мудири Сетвели Эмирвелиев сонки 20 ел девамында беден тербиясы боюнча дерслер кечирилген ерни көстөрөм. Школа с 97 года в приспособленном помещении. Спортзала не было. Спортзала не было, занятия проводили, ну когда где на площадке, где в актовом зале, где в коридорах. Ички касабасынын 3-нче санлы мектеби жерлешкен бина эвел бала бакчасы эди. Кырым татар тилде тасил берген окуу муассисасы районда эң büyüklerden биридир. Мектеп федераль максатлы программага кошулган соң мында чок бекленилген спортзал пайда болду. Район мемориятынын ве жемаат эрбапларынын кол тутуунун куручулук 2 жылга эрте жекунленди. Конечно же, для нас это большой успех. Это как раз-таки тот случай, когда совместная работа администрации школы, администрации района и при поддержке главы республики мы получили такой вот результат. Кеныш спортзалда футбол ве баскетбол оюнлары үчүн мейдан бар. Күйүнүп союнуп одалары ве душ кабиналары донатылган. Залнын төпесинде эки окуу одасы да курулду. Бу себептен энди эпси талебелер биринчи сменада окуйжаклар. Классы получились, как вы видите, просторные, светлые, комфортные, теплые. Поэтому для детей созданы все комфортные условия для того, чтобы они обучались в школе. Beden terbiyesi derslerden gayrı bu sportzalda icadi akşamlar çeşit tögerekler ve sportif seksiyalar çalışacak. Hem de mında mektepnin futbol komandası öz idmanlarını geçirecek. Nadia Isaeva, Ruslan Minaev, Dmitry Nizavoy, Millet üçün. Bu yayınımız sonuna yetti. Men sizge rahatlık günlerinizini, qorantazılarınız men sıcak muhitte geçirmege dileyim. Efirde görüşmek üzere, sağlık men kalınız.